إلهي أمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. Ya Rabbi Allah, şuşa ukan jimgan namazlarımızna, kılgan dualarımızna, tutkan urazalarımızna, birgen sadakalarımızna, hem barşa kılgan gamel ibadetlerimizna king rahmetin bilen kabullardan kıl. Bizden duamı titep, kabirde yatışı Müslüman, Müslüme, mümin, mümine, ebi babalarımız, etiyenilerimiz, ir tuğanlarımız, kız tuğanlarımız, ruh şelferine iriştir. Onların barşasının da bilip bilmişe kılan günahların kişir, izgiliklerin arttır, kabirlerin nurlandır, sıraların cingillerden kal, onların ruhların bizden şad kal. Ya Rabbi Allah, aktak soğuşlarımızda sungu sözlerimiz, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesi bulup, sungu urunlarımızını barşamızın da özünün firdevs cennetinde kal. ربنا اغفر لنا ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. الله